باز اینجا اگر یک مثال ما خاطی برای بگم اشتراک میکنم بیام شما فرض کنم کارتر اینجا پارتیا اچو تا بس بیربان کنین شما تا ببینین که همه کور نیست چیگاه میشه چی میکنین شما گفتم ناقص میکنین که مقصد او را تهمت کردن برای دستگیری کردن کانال ما سیلکای در کامنتاری ذکر پیچیده خبر بگیرید. бардор омада салом алейкум. бисёр одамоз дар карантин штагиан продукта затарид кардагиан. продукт агар затарид кардагӣ боша ҳам бо проблемаи дига ҳам метавонад боша барое ки як намуд хӯрока хӯрдан одам уже монда мешавад. марҳамат бардоро дар YouTube канал ҳастай кухня без границ, яъне ки и граница праница надора. в общем чӣ намуд хӯроке ки маъқулатон метавонен ами канал тайёр карданша ёд гирину шишта хӯрдан бигирен. марҳамат бардоро ссилкаи канал ҳам дар описанияи видео аст, ҳам дар подсказка бидуроен, подписатсия кунен ва албатта ки номи канали ман салом расонен. ва бародарое ки мехоҳанд дар бурди ҷангувар бозингаро сум кор кунанд ва ё ин ки дар бозиҳои виртуалӣ, марҳамат бародаро ссилка дар комментария закри пичидагиай ва метавонен ба промокод бонус ба даст биёрен. хиди бонус ҳам дар ҳамун комментария ҳаст. ссилкаи канал боша дар подсказкаву дар описания. дар YouTube метавонен бизанен кухня без границ. мақсад ки парвиз занг зада шуморо дуои бад кард. бачама дуо кард, нигораш дуои бад кард, ҳатто записошон ҳастай. бод рустамош биромада дар интернет дами рустами калохи биромада э барон должния ки бирава чикна бо мерафт куни чай фаруха дига бовар ки вуҷуду набардош ки давомша тамошо кун. нахо мардак ами хел гапои занаки ягон занакои не бай мардак рустами кала ман мешиносум лична ва я ҳаром одама последний одама ва шестёрка баруна ай бай хафа нашен. یکی باید در نزد قانون باید جواب بده. راست که مردک نمید خلق ما حقیقت پروره بانوموس باشه. ای برون همه ما شما طلب میکنیم که کارت اچوتا بده. اسم شریفوف. روز ما دک اچوت کارت داده میتونید؟ ساعت فویس زبیربانک میداره میبینی. استوریا و کارت استوریا داده میتونی آدم برای لذت نکنه مقصد اچوت چه بده. پیش میده که مثلا اون را کیس همش سینما. نه تو اچوت داده میتونی. اچوت تو مثلا میتونم در پیش زبیربانک نگاه میکنی. استوریا. برای که حق میتونی. استوریا یک تابع که نگاه میکنی. تو حق باشی چیکار میکنی؟ نه کنیش نه تو را چی میگی؟ مثال موضوع اگر خط مقصد شرمنده اگر 2000 برای فروخته باشم بگم 1000 تا فروختم ما ایرانی شما تو вже میبینی که 2000 تا فروختم یک تا یک حساب میکنی برون مقصدی اساسی اچوتا نشون میده نه کی اینجا فکت هست که پول خوردگی باز اینجا اگر یک مثال ما خاطی برای بگم اشتراک میکنم بیام شما فرض کنم کارتر اینجا پارتیا اچوتا بس بیربانک نشون تا ببینین که همه کور نیست چیگاه میشه چی میکنین شما گفتم ناقص میکنین که مقصد او را تهمت کردن او ناقص میکنم با شرطی که اچوت چوت کنه استینی چکنه نه کی اینجا بوشوداش نه تو ویرنه کی انشالله میتونه شو میدو این قگاب در کار بود این پرابلم از در کار بود تهمت کردنش من میخوام که در امی مقامات‌های دولتی امی تمامی مقامات‌های قدرتی تاجیکستان امی جناب یالی ای تمامی مقامات‌ها طلبگارم کی حقیقت روی او برورن کی مثال مرا برون هم خیلی تهمت کرده ای روزی که مرا همی گپ در اینترنت برآورده تمامی آدم تمامی خیش تبار کی بیگانه و خدیه مرا حقارت میکنن مرا چیزی میکنن که در تاجیکستان حرامی نکردی بره گردی نکردی رفتی مسکو کردی برون قطعی پروینه و نگاره بلاگر دیدن در اینترنت را برآوردن مثال مرا هر روز زیر فشار مثال میکنن برای می ما تمام مقامات احترامانه خواهش میکنم که همین اچاتی کارتر برون بتیاد چیزی که تهمت کرده حقیقت همین را ببرو بگه اثبات کنه که همین تو کجا فکت دلیل داره. احترامونه خواهش می‌نمایم که مقامات قدرتی تاجیکستان برای نوحقیش برای تهمتاش نسبت همین چوره ده برای اثبات کنه مقصد دکازات کنه که همین تهمتاش همین گبروس و دروغه انا با کارتایی که سوم جمع شده همین چیزا را با نوبت بگیرم خیلی مشکلی که وش دسته نوحقی و تهمتایی که مقصد نوحقیش دسته از شما احترامونه خواهش می‌نمایم که اوچای فراجون با نوبت بگیرین توشتو که خیلی ناحقی کردگن مردم توماتو کردگن شما ما و شما اگر خیلی رفتن میگیریم در اینجا سومخوری حرامخوری بسیار میشود انا در بین ما بلاگر حافظ دیگر همین را با این نوبت بگیرید نسبت همین بارون پروینه پرویز نگارا اشرف دیگر چورا بینید کی حق ناحق در اینجا اثبات شود و انا چطور کارتر مقصد نشان میده با هر بلاگری که مقصد انا یا بلاگر برنده حافظ رپر میپر سوم جمع نکنه برای بیمار و میتونه جمع کنه پروست اچوت نشون تیه نه همین یاد آدم پیدا کنیم هوایش خوبه همین چیزا را از شما احترامونه خواهش می‌نمایم که نسبت همین چورا بینید شما را برون بالا بولیش مقصد ما گفتم کو
ман ёра чӣ кардам сабаби асосӣ Шарипов худат фаҳмидӣ ваъда додагия бо исбот ҳастае ки худаш қасамо хӯрдагия бо чанд чизоша доказательство ҳаста и просто так неста и очаи Фароҷона беморӣ дора фарзандаш касала идам дар кор неста худаш ӯ як проблема да бо и проблемаро кофтуко куна ковшур куна ё проблемаи дига да бизана иам просто так и хеле дарди дил намекуна ҳаракат накардестае ки чтобы масад ман пул кор кунам ҳақиқат талаб кеста тӯҳматое ки нисбати кадан ҳамун далелша биёваку ҳамун доказат кунад да инами чи хеле ки очаи Фаррухҷон гуфт мара ки дар пеши ҳамун зад мақсад никто кард дид ки ягон кас соҳибдара ким накард без соҳиб буд ёра нописандӣ кард ба ҳамун хотирам и дар қади кӯчамон дар оҷо азоб кашидам ба ҳолате ки як видео кард да агар ҳамин конкретне дар гапаш ҷавоб меистод омада плюс касале ки дар оҷо азоб кашид дар карантин дар варзоб азоб намекашид 14 рӯз масалан чанд рӯз хоб рафта ай 20 то 5 15 рӯз 15 рӯз 16 рӯз дар карантин хона мерафтанд и азоби дигае бо и азобе ки гузаронд и очаи Фароҷонро фаҳмидан дар кора ки барои тӯҳматое ки мардум кард ям ҳақиқат талаб мекунад инам хеле бародаро мақсад тоест ки мақсади ҳамин видео мақсади ҳамин чи просто ҳақиқата баровардан ман мефаҳмам ки мисол тоест ки ман дар чӣ гум тарафи ҳақиқата фарқ надорад одам ки метавона барон ҳақ боша метавона ки хола ҳақ боша метавона ки шейх ҳақ боша яъне ки ҳақ одам бороя ҳақш бороя мисол байни халқ чӣ хеле ку халқ ҳозир агар ки мо ура прав гӯем и хола прав боша ҳозир халқ и холаро бадбинӣ кеста наоборот гӯем халқ бо уро бадбинӣ мекуна хубаш ҳамине ки ҳақ бороя ҳақиқат ошкор шава ки реально чӣ хеле тӯҳматоша доказат кунад мисол чӣ хеле гумда халқ гумроҳ наша халқ дига хеле фикр накуна халқ фреб нахӯра барои чӣ ман бисёр халқ мегум барои оне ки бародаро халқ буд ки ёрдам карда ҳамин халқи муҳоҷир буд ки ёрдам кард ҳамин халқи муҳоҷир сами хушона гузоштан дар картаи сум гузарондан ба чӣ хотир ба хотире ки Фарруха соз кунанд ба по бихезонашад ана ки дар натиҷа хости о нашад ку получается иҷа главни халқа ҳамин хел ба ҳамин хотир бояд ки халқ ҳақ дора ки ҳақиқата буфаҳма ки чӣ гап шидаги ҳамин хел аста ҳамин хела ана ки ман чиза гуфта бигзарам ҳамин Парвина вақте ки шуморо занг зад делай давро мегена ваям ёрдам кардаги буд ҳамун кай шуморо занг зад ки ҳамин хеле гапҳои ноҷоз зад барои баъди корои барон неми баъди ки неми Москва рафтем баъди чанд қаш ки вай шумо қати гап зад гапҳои ноҷоз зад ҳамун Парвина делай давро гапҳои ноҷоз зад дар видео баромада видео да мо дарумон хай ҳамуҷа қати бачима ростиш баландравӣ кардан ман гирифтам айдаси бачам гуфтам ки бахшиш гуфтам Парвина раҳмат барои хизматот гуфта мисол чизе кардам хай бачаи ман тамом асаб Парвина ягон гапи ноҷо гуфт шумода баъд дав баромадаи Фаррухи хелаи дар видеои барон мара давҷа пас зада не ана ки гӯш кунем Парвина делай даврора ихе ман фаҳмидистам да ози ба назари ма ки ози чӣ хеле ҳам дидестам баъде ки анализ кардам баъди гапҳои шумо ози гуфте албат мумкин ӯ одама атравит кардагиян ӯ одам нафаҳмидагия намидамада чие ки мисол чи байн атравит кардагия масалан галасҳавани папласит кардагиш мумкина ё ки бай одама дига хе фаҳмондагия ҳамин хеле када шайтонӣ кардагия иҷа Парвинара хе бигирем атравит карданаш мумкинае да мада бисёр вопрос возникад геза то ҳозират мисол чиш нигоҳ кунем да талабои чи галасҳавани мерава ку нигоҳ кунем ина апа мисол як хизш тоқая мисол қади бачааш ане ки ҳози одамое ки ирани прав ҳисоб кардастиян нигоҳ кунем барон Парвиз мисол ина апаи Парвина ки буд бо Рустам Нигора то есть ки ҳамин қадар одам против баромадастиян ира ноҳақ ҳисоб дастиян инҷо вопрос мерава ки мисол мотиви ӯ чӣ бад ҳамаи одам ҳамаш як одам именно делай даврора чӣ хеле ки медонӣ бисёр чира Парвина агар ира атравит карда бошанд дигарош чи дигарош ҳамаш ба гуфти як одаманд Парвина барон қати ҳамкорӣ надорад дигарош чи ва чӣ хеле ки гуфтаеста пушаймон худам қатъиян барон чишидам ку ҳамин хеле гуфт не ҳамуҷа разбор кардан гуфт ки бояд ҳар бега ту гуфт худат ки ман дат ва ачот пурсидагия ҳардиш дар ҳамуҷа разбор шидан дар пеши мо ба хай гирифт гашта худаш видео кард гуфт барои чӣ номеро карта гуфт картаи занака нафриди барона гуфт а так шумо карта доштем надоштем ӯ як духтари дига Нигора ҳамҷа буд гуфт ки проблема неста пага гуфт мерем картаро ин банк мегирем меем гуфт проблема
نیست. با چی گفتن؟ با کی گفت که در کار نیست، ما کارت خدمت میمونم گفتن بارونه؟ ما تو خستن گفت میکنم گفت برای وزنش که کارت اختونمونه. نه گفت که با ما گفتم کی دادیم اتاس آدمی بود کی دمی خیلی کسلی داشت و فریبش کردم ما چرا که بچه‌ش مونده گفتم برو انگام وای نکنه گفتم بچه من در مثال بیماریش دور دراز مثال که ما در دوام شدم در کار گفت اپا تو با پو خستنی بچه تا دبرتم من چه فرزندم مرا هم خدیل ما پر کرد مثال مرا چیزی کرد اگر برای پل باید لبای چی میگن همین سند آدم میدروه برای پل کار کنی کلونی میکنه حافظی میکنه دیگه خیلی میکنه شیطانی میکنه برای پل کار کنی بوی پل به درد میونه اسم شریف تو بدونی اوزیم اینا هوزی همین خشیدگی دبر خیر میکنن دیگه کارت روی میکنن ای از برای الله یا اگر فقیر یاردم میکنیم دیگه همین در کار شده است ای مردی مو چخله مردی مو شدره همین خیلی دیده نه چه شدرگی مردم کی خیر خوان کی یک هفته دا سومی گفتگی جمع میشه ها شما اوبیدی سکده این اسم شریف این بیزنس چیه است اوزی با فایده همون چیکاست اینا بگیریم یک خوبی بارون ات گفتم میتونی که برای به پول برای فایده مردم یگان کار کرده من داوود پیشنا همش گفتم تماشا گل زدی ایشا گفتم گفتی رکلامه اوشا گفتم گفتی که ایسری خورده اوشا گفتم گفتی با خاطر رو کارتای کده داش بیزنس کیسه اون چیزی که میدونم تماشا گل زدی من دیگه شدم گل نه این چیزی که خودش اگر باشه در برنامه може خودش که مثلا یگان چیز تا برنامه در چه اپرودات کردنش ممکنه نه که فکت کی توشتو این فکت گفته است در کذا میکنه آدم ان شاء الله که در کذا نداره برای چی که نو حق نه که ما در همه چیزا میخوام که پالتو اگه جو خریده همو بریم اثبات کنیم در پوبلیکا چی خیلی که شان و شرفی اوچای فرمانجون پاس رول نمیبازه اخی یا پالتو بوش هم اگر رول نمیبازه گپ در میلیون رفت است شاشلیکو چی ایخ شاشلیک میش نیا پرو شاشلیک میخری چانس ما یک تلفن خیلی همه چیزا گفتم هر روز شاشلیک میخورده هر روز شاشلیک میخورده اگه جو میخورده کی خورده چه خیلی شاشلیک خورده من دوشنبه تو پنجشنبه فقط روزادار بودم من دقیقاً فرزند او نقطه خونه میگذشت من روز شنبه بزرگ فقط روزامش کویدم تمام ما دیگه قانون میخوردم برای من بسنده من حتی خواب نداشتم اون گفت گفته چه تصدیق کرد مثلا هر روز شاشلیک میخورده گفته دروغ خیلی فکر کنی اکجو نمیشه تو اکجو میدونی ما رو چی میخرم تو عادی آدم میمونی پالچه ساعتی نه وقتی تو نه شخصی میخری ما بدونم گپ زنم به فایده چی با گپ زنم نو است میگویم مثلا تا روز خاطر من نیستی کو تو اکجو میدونی ما باز نگم کی نه اکجو میدونه کی چی میخره آخی وای برای اپراودن نخد مردم دستیون نشوا میگم اگر همو مردک میشی بو آدم میگه پاگوش کنه میفهمم میگه مرا گوش بده مردم گوش کنید انا شما میگین هی عبدالرزاق دستگیری کرده نه وای برای بیزنس کردیسته کدوم یک کمبغل پروستاتا گرفته در خونش بقیده کدوم یک کمبغل گرفته سر فرما کرده لباس کی ایو فایده نیست اینا گوداکا که چی کنه پروستا عبدالرزاق پری بلبل یدینس نیرای کی بیزنس کرده میشی این همی راه بود چشم تو نهوی کنین ای بیزنس و خیر دیگر خیر شما کمتر اهمیت بده همین رفتار آدم رو شما باید فرق کنه اگر همون مردک میشید خیلی بگیریم مایو بیسو میخرده نو سالی مایو و بیزنس دانا میزده خیلی و دستگیری چی کرده رفته چی خونه اودار کرده پروستاتا یا کی سر لباس گرفته گفته پوشیده بگرد تمام نه خونه شونسوم روی میکنه اون یک چلوق گرفت یا مایو دیگه نه عبدالرزاق خونه شونسوم روی میکنه تو میدونی عبدالرزاق باید کار میکنه و خفه باید پیار شید پاپولار میشید بو بیزنسوش در این سوسو همین بسیار بارون اکو سگ فیرود نمیکرد خونش همین لیچ نه من نمیشناختم هم کی بود هیچ کم هم میبره ای قفه هم معرکه مردخری میره ای قفه عبدالرزاق فیرود میکنه میگیره میبره همونجا تشکیل میزنه ای قفه هوای چی اردام کرده عبدالرزاق کاغ لیچوش دیگه بارونده همون هم میشید بارون هیچ کنه میشنو و استفاده کرده هوای برای بیزنسی خودش اگر مردک نمی وجدان سو لیچ نما چوچ کلوبی رامشتم اگه میناد نشه سه میخوام مگذروندگیم دستگیریش کردگیم ابوسی غار میره دیگر مایبور ما میبینیم چندین آدم رو دیدم تی یگون ویدیو مرا تصدیق میکنه دکازات میکنه یا مایوب یا آدمی که نوگرون اکو یا چقدر ما پریکول کرده برای پراسموتر ویدیو کردگیم دیدگی یگون نفر دیدگی ما مردکم ما باید ما کسی باشم نباشم ما باید ایوای استفاده نبرم کسالاکی او خداوند همیشه آفریده چی باید کلون کردن نشون میدی ما باید میدونی چیکار کنیم صنعتکار دارم فقط
ози нигоҳ кун ма бояд чӣ кор кунам раст ки ма хубӣ мехоҳам саҳ мехид ма ҳамун камбағала гузаронуму номерои телефонша бимонум мардум ҳамуда занг бизанад чизе ки метавонад худ натавонам занг зада ҳолша пурсида номерои телефонша бояд монем на ин ки о дид ки бизнес нормальна дига прибыл ай ҳами ай мардум инами хеле картави мекунад ку большинствош غیر از молодежь تجیکا غیر از دلای دابرو غیر از نمی آیاتولایی که ازش کردیسه بالشینستوش این برای فایده خیلی برای پریبل ما دکازاد میکنم لیش نه برای فایده خیلی درآمد نموشیم یدینسنی دلای دابرو молодежь تجیکا با این آیاتولایی که заспасива кор мекунад отчет қати барои чи ки ваё тар нестанд инами чиз тар нестай да отчет нишон додам уже прав мы неми картави кадем я камала гирифтем я видео кадем карта кадем ку неми ози и бизнес а неми баронам ози последний видеоша бизнес кад мардума фреб кад и хид нишон мети я бур ширин нишон мети ма метонам ин кора тра метонӣ ми хеле бизнес кини не ки виҷдони солим дар кора ки ҳаққи як каса нахӯрӣ не то як кам бо як кидат кини ёки бадизи и дига гапа яки то камбағале ки ва ел ёфтеста то бигири ва масалан ҳақша бихӯри фарёб када дастоин сои мушки намонда чӣ хеле ки инами очаи фарруҳҷон гуфт мо ҳамаи мо шумо баронда менависем ашуруф кали ашурда менависем кали чизот када дигари менависем мегем доказать чӣ хештег мона ки ами чӣ кина ки чтобы доказать нам чӣ хештег бура мисол ам решётка мемонид доказать барон не ҳамаш кабуд мешавад полностью комментарий ҳамаш яхел мешавад ҳақиқати фарруҳҷону ҳақиқати фарруҳҷон решётка ҳақиқати фарруҳҷон ина ҳама талаб кунем раст ки айбайн бурава ҳаромхӯрӣ нахел ноҳақӣ тӯҳматҳо бурава мо талаб мекунем ҳамин чиза барона балаболиша шумо фаҳмиден охи ира тасдиқ мекунем ҳаромхӯришам тасдиқ мекунем ҳамин ҳаққи одаморо хӯрдагия номардиша вай мард нестай вай агар мард мешид майли ина ма гӯш бирон хӯрда бошам ман худам мисол дилам хун буд болои дили мада гӯё ки алло рехт ин қадар мар подписчикош то ҳақоратое кардагиан ки агар бихоне ки ура бовар ки виҷдонтон дига намебардорад то охира вай бихоне ки то чӣ чизои ҳаромшона ном гирифтагиан ки то шашти ка биёй ман модаре набудам ки мисол катахир бошам ё ки чиз вақте ки фарзанди ман шаҳбача гуфти гапо ки ай пойра он мондагӣ хоб буд мада ягон чӣ намефорӣ иншалло соз мешава иншалло номардай барои ҳамин номардиш барои тӯҳматош мехоҳам ки дар назди қонун дар назди мардум ҷавоб бига мақомотои қудратии тоҷикистон иншалло ира чорабинӣ мекунанд иншалло ки мебинанд ҳамин чиза дар сари суда дигар ҷоя мақсад ира бояд исбот кунанд факт далелш қати биёра ки ман мисол ки на палто хардам чи палтои мара ҳама мардум дар москва дид ҳатто дами карантин дидан сумкаи мара ҳуй кадан мисол гудаки мара либоси қоқ додан ки мо пӯшонем мо вақте ки автобус дар раҳ истод гудаки мара ба коляска варданд борон сахт буд соати қариб 5 саат шидеса буд тар шидагӣ буд дидан ки дар сумкаи мо чӣ хеле либосай мо чӣ хеле либос дорем ҳамаша дидан гуфтанд ба видео муқоиса карданд бисёрш гуфтанд ки аввалш ки вай хайр буд дигимаш ки хеле гапҳо ҳақ надошт гуфтанд не ки гуфтай бояд дар назди қонун ҷавоби тема мехоҳам шумо баъде ки шумо дохили тоҷикистон шидаку омаде ай москва занг зади ягон шуносуш ёки худаш ки бирава дастгирӣ куна ёки ҳол аҳволтона пурса барон лично худаш занг зад ҳол аҳвол пурсӣ кард не медонист дида ҳатто интернетода дидай дай бо як медона ки шумо дар дохили тоҷикистоне бале бо ҳамунҷо як бача қатиш гап мезадай чӣ мекардай ҳамун навис гуфт ки ту мардак набудай гуфтак ин ҳози ҳолати фарруха вақте ки мо дидем вақти фарруха ай каравот мебардоштан мисол дар коляска мемондан ку ҳамун бачаҳо овои дидаш омерехт мегуфт ки барон мисол мардак набудай дар кӯчаи мардӣ гузаштагӣ набудай ки ҳамин кӯдака дар ҳамин ҳолат партофти бо дақшам хе ноҳақӣ кадай қатӣ мо мисол 17 рӯз буд чун 16 рӯз буд қатӣ мо амбаё эстодан ҳолати фарруха дидан бо гуфтан вақте меша ки қатӣ барон мору пару гав занем нашоти ҳамин кор иншалло ки ин кор мешава ҳами ки дар худо рост бошӣ ку шарт нест дар чиз кунӣ дар худо бояд рост бошӣ лабо вақт ҳақиқат мебурояд ғари дуздияй ку ва пинҳон намешавад як рӯз мебурояд шумо барои зиқ нашин иншалло ки бародарои ки баномус ҳастанд шуморо хеле тайпона мекунанд дастгирӣ мекунанд худто медонед дар тоҷикистон мардуме ки баномус ҳастанд аки чӣ хеле ки медонед ана мора ёки як ура видео мекунем
бисёр одамои баақл ба виҷдон ба инсоф тамошо намекунанд видеое ки бисёри мора леки хеле ки то что обращение мо хеле илтимос кистем ки мақомотҳоро яки ҳами одамое ки бинан виҷдону солимаку ҳақиқатпарвар иншалло ки тарафи шумо мешавад мо ира ки мебурорем шумо барои зиқ нашем мардум фаҳма ки мисол хайр кардане ки хайр ба мун касалӣ нарасид бар он худаш хурд бо тӯҳмат кард ман мехоҳам ки мардум ҳамира ҳақиқат бибина ба чашмош ба гӯшош бишнава мисол ҳақиқат эътироф кунанда дар ҳама ҷо бояд ҳақиқат рӯи обрӯя нисбати ашуруфам гап дорем чихеле ки адвокатӣ кард русиёӣ кард хай вай ман чихеле гуфта гузаштам вай падхалим чики ҳаваяй вай шестёркаи ҳаваяй вай хизматгори ҳаваяй ма аз тамоми ҳамаи муҳоҷирое ки дар ҳаққи ҳамаи беморое ки мисол муҳтоҷанд ба ҳамаи ниёзи шумо ба дастгирии шумо ҳамин шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки вақте ки ҳамин мисол сума мепартое ки ҳамин касали шифо биёва мисол дастгирӣ шава отчёти ҳамин картара суроғ кунем мисол ки дар ҳамун касалӣ рафт ё нарафт мисол чешид вақте шумо ки и отчёта чиз намекунед и блогеро мисол и камбағалора и касалие ки шумо хайр мекунед хайри шуморо намерасонад хайр дига ҷо меравад бисёр ҳофиз репер блогеро яъне чтобы отчёт бута мардум талаб кунад ки ноҳақӣ нашавад дигар бемориҳо ҳам чтобы дастгирӣ кунанд дигар бемориҳо ҳам ёрдами худшона расона бутонанд чтобы ҳаққшона нахӯранд чиста бирасонанд ҳаққӣ нашава ҳам мисол вақте ки мардум хайр мекунад барои бемор на балки барои ресторан мисол дигар ҷо рафтани аму хайра ба кадом мақсаде мекунам мақсад ҷош бирава барои ки нехел агар шава ку ози баъд чихе гум давери одамо гум мешавада мисол дусе кас мекуна ку ба ягон одам дигар дар бо ёрдан дар кор мешава зборӯи мекуна ҳеч намекуна мега ё палбому хичон мехӯрам минами видео та инамҷоша намебирӣ силкаи видеои мара инстаграми мара ютуби мара намон мада подписчик дар кор неста не хеле айқафоичи мада ҳаққатпарвар одамо дар кора мада намон ягон чима эсем шарипов ягон каналма намон ягон чима намон инстаграмам мада переход подписчик нашава ма ай хай безорум ай подписчикам ай хеле корда единствен мақсади мо инами чиза не ки ҳамин видеоро пирра кадамонуш мардум аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки ҳақиқат парвар боша ҳақиқат талаб кунем ягон чиз дигар гуфтанӣ доре ба мардуми муҳоҷире ки ҳазор раҳмати калон ба мардуми муҳоҷире ки дар бачаи ман саҳми хушона гузаронданд мисол расонданд худованд ҳамеша ҳами сарбаланд бошанд доро бошанд худованд айни балои охири замон нигаҳбоншон бошаву худованд боз ҳамаира зиёдтаршон кунав ҳаргиз хорию зория набинам ман миннатдорум ҳар як нафас дар ҳаққи муҳоҷирое ки як сум барои фарзанди ман хайр кардиам додиам дастгирӣ кардиам ҳазор раҳмат мегум лекин мехоҳам ки мардуми муҳоҷир бифаҳманд дар таи комментария барон мара дашномои қабеҳ накунанд аввал ҳақиқата бифаҳманд баъд мара дашном кунанд мисол занг задаву зӯрӣ кунанд иншалло одам ба номусира талаб мекунад мефаҳма дастгирии шумо мешавад дӯстони азиз як чиза гуфта бигзарам ана чӣ хеле ки дидасе муҳоҷирои ки дигар дар дохили россияан ҳозир дар ҳамо сум ҷамъ карданд дар барои хайр дастгирӣ мақсад питани митани барои тӯи маъракаш не барои дигар чиз кайфи сафош не аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем кадоме ки дар дохили тоҷикистон ҳамин ҳамаи мо шумо имконият дорем худованд рисмона додагай бисёри мо пул дорем ки 10-20 сомон ҳам боша дар ҳамо саҳми худмона гузаронем барои он ки ҳамин муҳоҷиро буданд ки сразу карта мемондем моро дастгирӣ мекард яъне ҳозир дар тоҷикистон савдогар чӣ намуди одам ки таксисте фарқ надорад 1 сум 10 сум 5 сум 20 сомони ҳам боша ҳамин саҳми худтона гузаронем дастгирӣ кунем дар картаи акай оятулло ҳамҷа ӯзи модагия дар ҳамин гузаронем единствени ҳамин картада ё ки маладёш тиҷекада дар ҳамин ҳозира замонда ҳози айни ҳолда маладёш тиҷика делай дабро ва акай оятулло тамом дигар ягон одам аз сум напартоем на ин ки парвиз барон садои шайтона умеда ки қори пори ягон тишта единствени дастгирӣ дар картаи ҳамон оятулло саҳми хутона гузаронӣ ҳамаи мо шумо даҳсин бисӣ мекунем иншалло ки ва ёам аи положение мебуроям бо аврад на дастгирии мо шумо мешаванд хабар дорам ҷа ҷамъбаст мекунем ва дар охир ма чӣ гуфтанем ки хеле фикре накунем ки як каса дар ҷа пасадан ё ки хекадан не бардорӣ инамҷа ҳози агар хоҳиши барон боша метавонад ки биёя иштирок кунад чӣ хеле ки ман ҳами меҳмонаи имрӯза баронаи рустамай мисол кадомеш ки боша ноҳақ гап задаги мешинам мисол ай точка зрени и меҳмоно яъне ки во ноҳақ буданд
метавонанд ва биям бишинанд. ман чӣ хеле ки ҳамаи интервю гирифтам айвон мегирам ва точка зрени хичона биган да иҷа мисоли хел несте ки не да ҳаққи ӯ гап задану мо точка зрениро намегирем. ва муҳима метавонад ки биёнем ҷавози бишинанд бо ман ёрам файрод мекунам хеле ҳама каса мешинанд ҳамаша гап мезананд. Так что бародаро ҳақрӯз бошен ҳақҷӯ бошен нигоҳ кунем ки хайре ки мекунем ба ҷо маконе ки изначально планироват кардагӣ буд бараса бо ман фикр мекунам беҳтар меша. ҳамада хайр, видеои нав интизор бошен и апада сабр ва писарашда аз даргоҳи Аллоҳ саломатӣ ва шифо мехоҳем. ҳамада хайр то видеоҳои оянда.